Pa glavno da ne škripi, da ne bude škripi džera, jeste. Da ne bude škripi džera. To je narod. Ovo je zizin prasa, sve može kad se majstor oko rupica složi. Uprli od sebe, bro. Gdje si spištao? Volim pomagat majstorima negišta. Hvala lijepo. Sanchez, Hugo Sanchez. Ramirez. Kaj sad? Reklame. Debel, Onda idu dvije. Neka, dvije. Ako smo u duetu, možemo zadeset mora. More. More, daj, čim. Sada ide, otkucaj. Da čujemo. Koja pjesma, ima li želja? Daj. Narodna, zabavna. Može narodna. Koju ću, samo ti je pirli, samo je pirli ukucaš. Pa ukucaj kofoli, reci. Koja je? Mujo došao. Tak. Može li Mujo došao? More. Kako ide ta? Mujo došao. Da se od kompjutera dogovori. Evo ti kompjuter, kad ti ubacim 10, tu ćeš sada. Gledaj. Ajde sada da čujemo jednu pravu. Uz pratnju auta. Harmona. Ti kofoli imaš harmoniku. Ja imam harmoniku. Kreni. Mujo došao. Kako ide? Ja znam samo da je došao, ne znam ko. Mujo došao, alha, lila nema, alha, lila nema. Evo nas trio. More. Ajmo sada. Stona nema, muja, i halile muja, i halila. Pazi. Došao mujo, alha, lila nema, alha, lila nema. Pošto si bio sad trio, vrati pare. Evo, sada Ovo je bio kvartet, trio i rezervni dio. Idemo! Svaka čast, nema, vraćam. Treba zaraditi 10 marona. Ovo je za mene kao lijep san. Je tako? Biće jedan burek za nagrad, da znam. Burek za nagrad. Nemojte da oni čuju to mene. Majku boli stomak, majstora boli stomak. Šta me briga? Znači svima. Svima će. Svaka čast, da. Vi kad se vratite to, danas vi nećete baš vjerovati. Ispred mene, bit će burek. Ja i moja djeca. Nemojte svaki govoriti, ja da vam kažem, Nisam ja ulizica. Ne, znate šta je? Oni vole, onaj majstor Zizi, onaj kako me kaže, oni vole jeste. Ja nekad malo, godnici. Pokazuje pupalona. Meni je to od vode. Gospodo majstori, da bi mi obavili svoj posao kako treba, mi se moramo zdravo hraniti. Moramo hranu uzimati zdravu, osobito je dobra ona makrobiotska, znači voće, povrće, nemojte ono slatkiše, meso, masno, tako je, salami, mrkva. Znači, čuo sam da ima ovdje dobra teletna u Lepini. Meni šnicla. Ja ću teletnu, kaš ti? Teletina. Šnicla. Daj nam 5 makrobiotičkih šnicli. 5? 5. Teletina. Prijatno, oktobarska.
eto, gledajte. A Boga mi kog se bojao i ne otpuhivu. Najbolje je bilo da je ovo večera. Jeste. Pa da polije napad. Ljudi, ajmo polijekat po poslu. Ovim starim fasadnim ciglama vraćamo nekadašnji sjaj. Zauzmiš poziciju da ne mogu ja priti. Ja, djeco, izvinite, nemam navike za alkohol. U mene, Pogodili ste. I mi smo bez alkoholni majstori. Tačno. onda slatki majstori, ja to odmah vidim. I ovo je sreća, pa mi danas nismo ništa ručali. Sreća. Pa nije baš Sreća. puno, ali eto, toliko koliko od srca je, koliko je daje. Ovo je dobar. Ovaj burek je kod duša. Sve to nije ništa kako ste vi mene obradovali. Ja ću 3 dana dolaziti sjesti. Ima ovdje mesa, ovo bi koji mogo zapet nogom. Jel da valja kad ima ovako burek, onda da je dobro lijepo ono njega kad ga se dozgor malo ocvrcni. A kajmak? Ne, kajmak ne. Nego, vajte uvijek nama kad mi nešto radimo, on govori, je to on čuo po Njemačkom bio svijetu. Kad se penđer hoće očiti, pa na njemu najepi nešto kao uzmiješ putera. Ja nikad to nisam čuo. Ja volim puter staviti, recimo na ovo, vidim da ste vidjeti od cvrcne. On cvrcne po prozoru puter, nikad to čuo nisam. Evo, žena, ozbiljno.